Ore! Zanimljivih bilo je svega i svačega. Zatvaramo cirkus do iduće godine. Pa bih hteo da se zahvalim ljudima koji su učestvovali u organizaciji ovog turnira. Kristijan Simonović, Bratislav Stefanović, Evo ga! Bravo, brate! Hvala ti na svemu, brate! Uvek bio neki krasni duvar! Salac! Aleksandar Dorčić, fudbalski sudija. Pomajci bite! Dođi bre po izak! Ako može malo brže, znam da si umoran. Od koje umora ne znam? Aj bre te! Hvala ti na svemu. Autoservis Milošević. Brate, neki krasi radionice tamo. Hvala ti znači na saradnji. Aleksandar Tonić. Osmeh! Ajmo osmeh! Nasmej se jebote zemlje! Pa ide za prvu televiziju, kada je 92. Fudbalski sudija Teodora Janjić. Dušan Tošić. Hvala ti što si bio pored nas, što si nas trpeo meni i Popa. Pozvao bi organizatora ove manifestacije Nikolu Stojljkovića da uruči pehare i pozvao bi Aleksu Trajkovića, jednog isto od organizatora, da uruči pehare kadetima. Pozvao bi Dušana Tošića, pozvao bi Dragana Krstića. Prvo mesto kadeti, MPDR tim. Ajde, nasmeši se malo. Rasadnik Drčevac je poklonio militari sat najboljem kadetu. Kristijan Kajtazo! Militari sat, nek ti krasi ruku, brate moj. Veteran fudbala Dragan Krstić uručit će pehar najboljem golmanu. Najbolji golman po ocjeni stručnog žirija je Vlad
Vlada Radovanović. Nek ti krasi, brate. Slike. Najbolji igrač. Ej, Dušan Tošić uročit će pehar najboljem igraču po ocjeni stručnog žirija, a bilo je zasedanje, znači teška odluka, za 2 boda pobedio je Vukašin Kostić. bravo si. Osmeh. Pozdrav. Pozvao bi Nikolu Stojiljkovića da uruči pehare. Treće mesto. Šlep služba Đorđević. Zahvalnica i vaučer na 10.000 dinara. Malo li? Zahvalnica. Malo li? Pare ćete prebrojiti odmah. A ja? Ne mora. Bravo. Nakon reklamacije ne prijemo, prebrojite pare odmah. Ej, vidi kuvar. Drugo mesto. Ide dalje. Skompani. O, a Coke! Javi se, Coke! Coke, javi se. Javi se, Coke. Coke, što se ne javi? Zahvalnica. Šta je? I naučna nagrada. Utešna nagrada, loša, drugo manje. Sve u redu. Dosta je bilo prvo. Svaka čast. Umeđu vremenu hteo bih da se zahvalim i sponzoru Dragan Vulkanizer koji je najboljem golmanu i najboljem igraču poklonio vaučer. Imate tamo njegov broj, pa ćete se čuti s njim i nastaviti šta dalje, šta je on tu predvideo. I sada prvo mesto. Šampioni turnira Kosovski junaci 2024 su Pekara Cakić. Zahvalnicu. I novac. Pare, brate, prebrojite odmah. Bravo, to je to. Može. Hvala svima. Ljudi. Ovako jedno važno obaveštenje, novac prebrojite, naknadne reklamacije nećemo uvažiti. Hvala. Do iduće godine vidimo se. Želim vam svako dobro. Uživajte. Thank you.